цӏыхухэм я узыншагъэм щеIэзэ сымаджэщхэр нэхъыфӏу лэжьэн, ӏэмэпсымэщӏэхэр яӏэн папщӏэ программэ зыбжанэхэр къызэригъэпэщ къэралым. Апхуэдэхэм ипкъ иткӏэ иужьрей илъэсхэм сымаджэщ кӏуэцӏхэр зрахьэ, щӏэтыну ӏэмэпсымэхэр щӏэуэ къащэху. А зэхъуэкӏыныгъэхэр ди республикэ сымаджэщхэм зэрыщекӏуэкӏыр зэдгъэщӏэну дэ дыкъэкӏуащ Районхэр зэпызыщIэ узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэм щеIэзэ лэщэн сымаджэщым. ХъумапIэ Фатимэ. Мы сымаджэщыр сыт хуэдэ илъэсым лэжьэн щӏидза? Иужьрей илъэс бжыгъэм сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр игъуэта? Мы сымаджэщыр минрэ щибгъурэ тхущӏрэ гъэм къыщызэӏуахауэ щытащ. Иджыпсту дыздыщӏэс сымаджэщыр минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блыгъэм ӏэпхъуэжауэ щытащ. Мыбыкӏэ абы щӏэдзауэ дыщолажьэ. Илъэситӏ ипэкӏэ Лэскэн щӏыналъэм и сымаджэщыр къытхыхьэж щыгъми Межрайонной Многопрофильной больницу дащӏащ. Абы щыщӏэдзауэ зэхъуэкӏыныгъэ куэд ӏей диӏэщ, отделение щызэӏутхащ. Сымаджэщым сыт хуэдэ къудамэхэр фиӏэм? Амбулаторие диӏэщ, поликлиники, ФАП жыхуиӏэм хуэдэ къуажэхьэм дэтщ. Мыкӏэ сабий поликлиника диӏэщ, цӏыхубз консультация диӏэщ, скорая медицинская помощь диӏэщ Лэскэн щӏыналъэми, Аруан щӏыналъэми. Лэскэн щӏыналъэм ешано-терапевтическое отделение, этуано-неврологическое отделение, этуано-реанимационное отделение, центр урологии, литотрипсии, отделение онкологии, малоинвазивной хирургии, отделение реабилитации. Миса жэщи махуи сымаджэщ дэщыӏэр миса сымаджэщым и къудамэхэращ. Абы нэмыщӏ Лэскэн щӏыналъэм поликлиническое отделение иӏэщ. Республикэм и адрей сымаджэщхэм ямыӏэу сыт хуэдэ къудамэхэр фиӏэ? Республика псом щымыӏэ отделением ящыщ отделение реабилитации жыхуиӏэр, отделение урологии, литотрипсии. Абы щрагъэкӏуэкӏ лэжьыгъэр, абы цӏыхухэм сэбэп зэрыхуэхъур цӏыхухэм ягу рохь адрей республикэм щыщу къокӏуэ дыдей сымаджэм мы ди республикэм нэмыщӏ. Сымаджэм апхуэдэу елэжьыфын отделение республика псом яӏэм. Ди хирургием теухуауэ жысӏэну сыхуейт, лапароскопический метод жыхуиӏэм хуэдэ дэтхэнэ ди хирургри абы щыгъуазэщ, абыкӏэ щролажьэ, щӏэуэ зыгуэр къызэӏуахрэ, ди къэралым зыгуэр къагупсысрэ, егъэджапӏэ догъакӏуэ Москва, Петербург, адрей къалэшхуэхэм щыщыӏэщ, щоджэ, хьэкъуэкӏуэжри, мис мыбдеж лэжьэн щыщӏадзэри мэлажьэ. Ӏэмэпсымэ дыдэ диӏэхьэщ, зэрылэжьэн ди дохутырхэм яӏэщ. Узыншагъэм фызэреӏэзэн ӏэмэпсымэхэм щыщу фызыхуэныкъуэ зыгуэр щыӏэ? Сытым дей цӏыхум зыгуэр хуейщ, ауэ нобэрей махуэм теухуауэ дэ дызэрылэжьэфынымрэ тщӏэфынымрэ диӏэм теухуауэ псори диӏэщ. Оборудование щӏэуэ диӏэхьэм дролажьэ, зыри дызэрымылэжьэф емис мыр диӏарэ нэхъыфӏыжу дылэжьын щытыфыну иджыпсту псори диӏэщ. Мис мы сымаджэщым сымаджэ дапщэ щӏэхуэрэ? Мы сымаджэщым сымаджэ щищрэ пщӏейрэ щӏэлъщ махуэ къэс. А сымаджэ бжыгъэм ящыщу Лэскэн подразделением жыхуэтӏэми дыдей сымаджэхэр щӏэлъщ. Сыт хуэдэ къуажэхэм, къалэхэм кърашхыу фхуашэфыну сымаджэр? Къэбэрдейм щыщ дэтхэнэ щӏыналъэм щыщи сымаджэхэр къокӏуэ, догъэгъуэлъ, зэихьэуэ яжетӏэӏымэ. Цӏыхухэр къокӏуэ дыдей, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым зэрыжысӏаращи, адрей щӏыналъэхэм ямыӏэ отделениехэр диӏэщи. Реабилитация жыхуэсӏэ отделением сымаджэ инсульт къеуамэ е и къупщхьэ зэрытыпӏэхэм операция ящӏауэ щытамэ, мис дэ ди отделение реабилитацием къакӏуэрэ сэбэп дыхуэхъуфынущ. Тренажер жыхуиӏэм хуэдэ куэду диӏэщ, диӏэ тренажерхьэри фӏы дыдэщ, иджыпсту къэралым къагупсыса нэхъ щӏэ дыдэу щыӏэхэм ящыщ дэ дыдей щӏэтхьэр. Ди республикэм нэмыщӏ адрей республикэми къыщӏикӏхьэр сымаджэр мис аращ. Ягу рохь, къагъэзэж, къокӏуэхьэ. Адрейхэм ямыӏэу диӏэщ мобильный передвижной комплекс диспансеризация жыхуиӏэм хуэдэу. С машинэм ӏыхьитху иӏэщ, абы флюорограф жыхуиӏэм хуэдэ хэтщ, кальпоскоп жыхуиӏэм хуэдэ, лаборатория, УЗИ, мыкӏэ дохутыр здыщӏэсын кабинет цӏыкӏу хэту, мис ар псори зыуэ зы машинэм хэтущ диӏэщи, къуажэ къэс догъакӏуэ графиккӏэ. Догъакӏуэри абдежым де цӏыхухэр поликлиникэм емыкӏуалӏэу, абы щхьэкӏэ обследование ящӏын щхьэкӏэ мыбыкӏэ къэмыкӏуэу къуажэм щыдогъэщӏ. Ар къызэрыгуэкӏ сыт хуэдэ къуажэдэсми хуащӏрэ? Хьэмэрэ пӏэрыхэнэу къэна сымаджэщым къэмыкӏуэфхэм я деж фгъакӏуэуэрэ? Ар сытым хуэдэу къыдогъэсэбэп. Сымаджэ зыгуэркӏэ зыщӏыпӏи мыкӏуэфхэм обследование дгъэкӏуэкӏыфынущ. Диспансеризация зи ныбжь нэсар абы хуедгъэкӏуэкӏыфынущ. Ара къызэрыдгъэсэбэпри.
Сымаджэхэр зыщӏэлъ палатэхэм процедурэ щефгъэкӏуэкӏ кабинетхэм шхапӏэхэм я щытыкӏэкӏэ сыт хуэдэ? Палатахэм теухуауэ ди палатахэр тӏукӏэ зыщхьэщодз. Палата повышенной комфортности жери диӏэщ, а палатахэм зы цӏыху е цӏыхуитӏ щӏэлъуращ. Адрей палатахэр тхум нэхърэ нэхъыбэ палата сымаджэщӏэлъ диӏэӏым е щы е плӏы. Узыншагъэм фызэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэм фи дохутырхэр ӏэрыхуи ирилэжьэн щхьэкӏэ сыт фщӏэхэр? Да, Минздравыр абыкӏэ ӏеуэфӏэуэ къыдоӏэпыкъу. Минздравым къокӏуэ Москва, Петербург адрей къалэшхуэхэм бюджетная путевка жыхуиӏэм хуэдэ. Абы теухуауэ дэ хъыбар дагъажьэри, ди дохутырхэр мис сэ сыхуейщ, сэ сыкӏуэну жриӏэу щытымэ, дэ догъакӏуэ. Абы зэрыщыпсэуари, абы нэс зэрыкӏуари, къызэрыкӏуэжари, дэ ди сымаджэщым абы и уасэр ирет, мыкӏэ цӏыхур еджэн хуейуэра. А зыхуэджар къэкӏуэжрэ мис мыбдеж абыкӏэ щрилэжьэфу щытым дэ аращ дызыхуейри, Минздравыр иджыри зэжызоӏэри абыкӏэ фӏы дыдэу сэбэп къытхуохъу. Лэжьапӏэ дохутыр къыщыфщтэм деж щӏэныгъэ дэлъым ныбжьым нэмыщӏ сыт иджыри фызэплъы? Дэ лэжьапӏэ къащтэр ныбжьым елъытаӏым. Дэ лэжьапӏэ къащтэ цӏыхухэр я лэжьэкӏэм теухуауэра, я щӏэфым теухуауэра. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, дыгъуасэ къэзыуха сабийри лэжьэну хуеймэ, фӏыуэ еджауэ щытмэ, псынщӏэ ӏейуэ икӏи бгъэсэфынущ, икӏи сэбэп хуэхъуфынущ цӏыхум. Зыри зыхуэмейм ныбжь иӏэу щытми, зыри пхуищӏэнуӏымэ. Аращи, цӏыхум зэрыхущытми доплъ, къыщыкӏуам де сымаджэхэм бгъэдэту зэман зыбжанэ гуэркӏэ дыкӏэлъоплъ дигур ихьрэ, и лэжьэкӏэр хъурэ, фӏырэ, къыдощтэ лэжьапӏэ, зэманым зыкӏэ емылъытауэ. Илъэс зыбжанэ ипэ нэгъуэщӏ республикэхэм, къалэхэм щащӏэу щыта операцияхэм щыщу сыт хуэдэхэр иджыпсту мы сымаджэщым щефгъэкӏуэкӏрэ? Ди травматологическое отделением депротезирование жыхуиӏэм хуэдэ дощӏыф, ди дохутырхэм ящӏ, япэм цӏыхухэр Саратов кӏуэуэ щытащ, дэ иджыпсту Саратов дэмыкӏыу мыбдежым де щащӏыфынущ ди дохутырхэмэ операциехэр. Депротез къагъэсэбэпри, нэхъыфӏ дыдэу щыӏэр иджыпсту дунейм тетыр мис ар къыдощэхури абыкӏэ иролажьэ. Абы яжьэ дохутырхэр дэнэ щеджэ? А дохутырхэр дэ ди университетыр къаухри сымаджэщ абы куэд щӏауэ ирилажьэхьэр мис абы щрагъэджэжри ди къэкӏуэжауэрэ. Илъэситӏ хъуауэ высокотехнологичная медицинская помощь жыхуиӏэм хуэдэу ар зэдгъэпэщащ хирургиемкӏэ, гинекологиемкӏэ, травматологиемкӏэ, урологиемкӏэ, онкологиемкӏэ. Мис а итхумкӏэ дролажьэ высокотехнологичная медицинская помощь жыхуиӏэм теухуауэ. А сыт адрейхэм къэзэрыщхьэщыкӏыр? Ар къызэрыщхьэщыкӏри, апхуэдэ операцие пщӏын щхьэкӏэ, абы сымаджэм епхьэлӏэн хуейхьэр, цӏыхур зэрылэжьэфыным теухуауэ, псоми хулъэкӏым ар. Абы щхьэкӏэ уеджэн хуей аппаратурэ щӏыхьэр уиӏэн хуейщ, мис ар дэ псори диӏэщ. Ар къыщызэбгъэпэщам де Минздравым лицензионный отделым жыхуиӏэм хуэдэ, мис абы я проверкэм иужькӏэ лицензие къуатыфуращ. Ара тхумкӏэ диӏэщ, дыролажьэ фӏы дыдэу цӏыхухэр къокӏуэ, япэм мис апхуэдэ операцие пщӏын щхьэкӏэ адрей республикэхэм, къалэшхуэхэмкӏэ укӏуэн хуейуэрат. Иджыпсту дыдей къокӏуэ. Отделение онкологием теухуауэ жысӏэну сыхуейт, цӏыху куэд къокӏуалӏэ, цӏыхухэр сымаджэщ, химиотерапие жыхуиӏэм хуэдэу мис ари догъэкӏуэкӏыф, хущхъуэхьэр диӏэщ, сымаджэхэр къокӏуэ, абы нэмыщӏ абы щылажьэ ди дохутырхэр икъукӏэ операциехьэм теухуауэ яхузэфӏокӏ, хъарзынэ дыдэу сымаджэхэм сэбэп яхъуохъу. Иужьрей илъэсхэм узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэм зэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэр куэду къежьащ. Сымаджэщыр зызыузэжьхэм хабжэн, дохутырхэм я лэжьыгъэр нэхъ кӏуэтэн папщӏэ, апхуэдэ ӏэмэпсымэхэри загъэпэщыпхъуэщ. Ди республикэм и мызакъуэу Кавказ ищхъэрэм щымыӏэ ӏэмэпсымэ фиӏэм, ар къызэрывгъэсэбэпым къытхутепсэлъыхьамэ арат. Кавказ ищхъэрэ и республикэхэм, дэ ди республикэм дэзакъуэращ зи кардиореспираторный мониторинг жыхуиӏэм. Мис абы зыгуэркӏэ цӏыхур пырхъуу щытым, щыпырхъым де пырхъэрэ къэувыӏэу мыбауэ хъууэ щытымэ, апхуэдэу щыхъум де пщэдджыжьым къэтэджарэ и щхьэр узым и давление щыдэкӏуеям де, мис абы иӏэ хъунщ синдром ночного апноэ жыхуиӏэр. Ар дэ къэтхутэфынущ, а аппаратыр диӏэщ, сымаджэр дыдей къокӏуэ, жэщкӏэ аппаратыр тыдогъувэ, пщэдджыжьым къытыдохыж доплъыри, дапщэрэ и бауэкӏэр къэувыӏа, ар къыщыувыӏам щыгъуэ илъым хэт кислородыр хуэдэу ехуэхуа, мис абы доплъыф. Акӏэ цӏыхур зэрыгъэхъужыным теухуауэ щӏын хуей, хъумей, мис абы дыщыгъуазэщ а аппаратым и фӏыгъэкӏэ. Аращи, цӏыхур дыдей хуейуэ щытымэ кърекӏуэ.
Зилъэс хуэдиз хъуауращ. Сымаджэщхэм дыкӀэлъыплъурэ узыфэ Ӏэджэ къэдгъуэтащ. Цӏыхухьэр зэзэмызэм ис апхуэдэу зэрыпырхъри зыщхьэщодз. Зы цӏыхур пырхъыфынущ зыри къыщымыщӏу. И бэуэкӏэри къэмыувыӏуэ адрейр апхуэдэу щыщытым де пщэдджыжьхэм де инсульт, инфаркт жыхуиӏэм хуэдэ цӏыхур мэхъури лӏэнкӏэри хъунущ. Аращи ар абы и пырхъыр сыт кърищӏэфыну, дэ къэтщӏэфынущ мис исследование редгъэкӏуэкӏыу щытмэ. Сыт хуэдэ узхэр къыхэкӏыу къэфхута абы? Абы къыхэкӏыфынур давлениер ар зы. Абы нэмыщӏ инфаркт, инсульт ар нэхъ шынагъуэхэм ящыщ. Дэ ди цӏыхухэм абы гу лъатэӏым, абы къэзращыхъур. Сопырхъыри сопырхъ, ауэ абы илӏыкӏыфынущ цӏыхур. Сымаджэщым къыщӏэгъуалъхьэ цӏыхухэм хущхъуэхэр къащэхун хуей хъурэ? Дэ ди сымаджэщым теухуауэ хущхъуэхэр дэ диӏэщ, сымаджэхэм зыри къащэху. Ар апхуэдэу щӏэхъур вжесӏэнщ. Илъэс къэс заявкэ жыхуиӏэм хуэдэ хущхъуэхьэр къызэрытщыхуным хуэдэу зыдогъэхьэзыр. Заведующэ къэс мис а заявкэ ищӏар ди пащхьэ кърелъхьэри топсэлъыхь. Абы иритхам щхьэкӏэ стандарт жыхуиӏэм теухуауэ ар ищӏуращи. Ар дэ сэбэп зэрытхуэхъур зыщ. Илъэс псомкӏэ хущхъуэ заведующэм жыхуиӏар, дохутырхэм жыхуаӏа хущхъуэхьэр дэ псори диӏэщ. Мис а хущхъуэхьэр къызытехъукӏыр стандартращ. Стандартхьэращ сымаджэ я дей щӏэлъхьэм теухуауэ. Нэхъипэкӏэ къызэрыхэщащи, мы сымаджэщым и зы къудамэр Аруан, адрейр Лэсчэн районым щыӏэщ. Апхуэдэу Лэсчэн щӏыналъэм щаухуа сымаджэщым и ужьрей илъэсхэм къежьа ӏэмэпсымэщӏэ куэд щӏагъэуващ. Ахэр ехъулӏэныгъэхэр яӏэу куэдрэ къыщахъэсэбэпхэм ещыщ. Эндоскопическэ урологиемрэ литотрипсиемрэ щелэжь мы сымаджэщым и къудамэ. Махуэ фӏыузэу, мы сымаджэщым и къудамэр дапщэщ къызыӏуаха? Фи лэжьыгъэр евгъэфӏэкӏуэн папщӏэ сытхэр фиӏэ? Мы отделениер зэрыпщӏэщи Нарткъалэ щыӏущтащ, япэм Нарткъалэ дэт больницэм илъэскӏуам и август мазэм Анзурикъ дэӏэпхъуэжауэ щытащ. Отделением игисту койку щэщӏэтщ. Махуэ къысхумкӏэ сымаджэ къекӏуэлӏэхьэр плановэ хъууэ щытми, экстреннэ показания яӏэу щытми, псалъэмакъ къыхэмыкӏыу сымаджэхьэр пэмыплъу догъэгъуэлъыфыр. Мы сымаджэщым и къудамэм гъэгъуэлъхэм сыт хуэдэ узыфэхэр нэхъ къеузу фрихьэлӏэрэ? Къызэрыгурыӏуэщи, урологическэ узыгъуахьэр куэд мэхъу, ауэ дэ ди республикэм имызакъуэ дуней псом ауэду щытщ. Урологическэ стационарым къэгъуэлъ сымаджэхэм я нэхъыбэр жьэжьей нывэ узыгъуэ къызэузхьэращ. Дэ дежкӏэ ауэду щыщытыр нэхъыбэу диӏэ сымаджэхэр аращ. Нэхъри кӏыщи илъэскӏуам больницэм къытхуаша оборудованиехьэм тынш ищӏащ ди лэжьыгъэр. Ди сымаджэхэми нэхъ тынш я ӏуэхур хъуащ. Япэм ауэдэ сымаджэхэм ипэм щӏэдзауэ икӏэм нэс нэбгъэсын щхьэкӏэ диагнозыр хуэбгъэуву, ещӏэн хуей зыхэбгъэкӏыу ӏэкӏэ уелэжьын щхьэкӏэ гугъу дехьу щыта. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы хуэгъэза оборудование диӏэу щытаӏым. Игисту нывэ жьэжьейм илъу щытым ипэм щӏэдзауэ икӏэм нэс хъункӏэ делэжьыф хъуащ. Дистанционный литотриптер ар урысыбзэкӏэ жытӏэу щытмэ, адыгэбзэкӏэ зэдзэкӏыу щытмэ, ӏэплъэпкъым емыӏусу нывэм тегъэпсауэ нывэ зыгъэщащэ аппаратурэ диӏэщ. И зы нывэм дыбгъэдыхьу дгъэщэщэфу ауэдэ аппаратурэ зэмылӏэужьыгъуи диӏэщ. Нывэр жьэжьейм илъу щытмэ, и зы жьэжьейм и кӏуэцӏым дихьу нывэм дыбгъэдыхьу ауэду догъэщэщэф. Ди сымаджэхэр сэ ӏейуэ сщогугъэр отделением и щытыкIэмкӏэ, сымаджэр зэрагъэдгъашхэмкӏэ, кӏэлъыплъэныгъэмкӏэ, арэзы зэрыхъумкӏэ больницэр зэрыплъэгъуащи, щӏэщ, къэбзэлъабзэщ, къекӏущ. Сымаджэ больницэм къекӏуэлӏа нэужькӏэ и лажьэр зыхэдгъэкӏынкӏэ гугъу дехьмэ. Абы хуей оборудованиер псори больницэм иӏэщ. Псалъэм папщӏэ рентген оборудование щхьэхуэ рентген кабинетым щӏэтщ. Абы нэмыщӏкӏэ операционным щӏэтщ, дыдэкӏуейуэ щытым псори ахьэр фэдгъэлъэгъунщ.
ультразвуковая диагностика, аричи аппарат харкот эуди аж стационарно и лабжам приемный отделением шатч, отделением икватсом ди аж операционным шатч. Сымаджэщым къыфхуаша ӏэмэпсымэщӏэхэм дохутырхэр ирилэжьэфын папщӏэ сыт фщӏа? Абы куэд щӏауэ зыхуэдгъэхьэзырауэ щытащ мыуэдэ ӏэмэпсымэ отделением къызэрытхуашэну тщӏэтэдми, япэ зидгъэщыщэдми, отделением врачиплӏ щолажьэдми, гъурыгъурэ Москва плӏыри дэкӏуежьэдми зыхуагъэсауэ щытащ. Лэжьыгъэм хуэхьэзыру дыкъапхъуэжауэ щытащ Анзорей. Сыт хуэдэ къуажэхэм кърашэу фхуашэхэм сымаджэхэм? Ди больницэр межрайонную ябжьэдмыщэ дэнкӏэ къикӏыщтми сымаджэхьэр дыгъуэгъуэлъыр игисту къапщтыщтмэ Лискенский районыр Урванский районым нэмыщӏкӏэ нэхъыбапӏэр нэгъуэщӏ районхэм къикӏыу щытщ. Майский районым куэд къокӏ ди сымаджэхьэр, Прохладнинскэм къокӏ, Налчык къалэм къокӏ, адэкӏэ нэхъыжыжу щыӏэ Зольский район, Чегемский районри хэт къакӏущтми долэжьыр. Мыбы щекӏуэкӏ операциехэм я бжыгъэкӏэ, я гугъагъкӏэ дауэ зихъуэжа? Операциям я гугъагъыр нэхъ хьэлъэ хъуащ. Из операциехэр тынш ипщӏыну нэтыдзытепсэлъыхьэ операциер почкэм и кӏуэцӏым илъынвэм бгъэдыхьу абы уелэжьынур из операциер гугъущ, посвященщ, зэман куэд токӏуадэ. Кӏэщӏу жыпӏэу щытым мис адыдзытепсэлъыхьэ операциер высокотехнологичной медицинской помощым хеубыдэдмыщӏэ абы и цӏэ закъуэм жысӏар къокӏыр къэвгурыӏуэн хуейщ. Мыдкӏэ операция дапщэ тщӏынщ жыпӏэу щытым илъэскӏуам ебгъэлъэтыну гугъущ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым илъэскӏуам нэткъалэ дыщылэжьащ, тхузэфӏэкӏыр нэхъ мащӏэу щытащ. Мэгъэм операцию щищым нэсащ, абы щыщ нетӏэ сызытепсэлъыхьа высокотехнологичной операциехьэм щэщӏ нэс ауэду нэдгъэсауэ щытщ. Иужьрей илъэсхэм къежьа узыншагъэм зэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэм щыщу мы сымаджэщым яӏэщ мультиспиральный компьютерный томограф жыхуаӏэр. Мыбы илэжьыгъэр зытехуар рентген обучениер цӏыхум хурокӏри постойну экрану къытредзэж. Аращ быжьми цӏыху ӏэплъэпкъыр ар слой зыгуелъхьэж быжьмикӏи зэуӏу псори доплъыжыф. Аращ быжьми нэхъузэныгъэ зыгуэриӏуэу щытмэ тыншыгъу хыболъэгъуэкӏ. Мы больницэм местнетэ псалъэм папщӏэ урологическое отделение щыӏащ быжьмикӏи я сымаджэ къэгъакӏуэ. Я сымаджэ ныфэ почкэм илъу къащохъуэ быжьми тыншыгъуэм сыдекъуэкӏуэ быжьмикӏи изотхэ. Лэжьыгъэкӏэ быжьми мывэр здэщыӏэр, и нагъыр, и ӏувагъыр тыншыгъу къикӏын, къимыкӏын ахьэ псори тыншыгъуэ жызоӏэ. Аращӏыкӏи лэжьыгъэр нэпсыщӏэ мэхъу, цӏыху куэдрэ гугъуехь абы и фӏыгъэкӏэ. Сымаджэщым ис тхуэдэ къудамэхэм къикӏыу сымаджэхэр зэрыкӏуэм? Неврология, урология, терапия, хирургия, онкология, травматология. Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ дызылъэмыӏус лъэныкъуэ къанэӏымэ. Аращ быжьмикӏи сыфэдэ лъэныкъуэмкӏи дахохьэ. Сымаджэм сэбэп дэхуэхъун папщӏэ. Сымаджэщым щӏэмылъу цӏыхур езыр къахэу трахыфыну? Нытӏэ иджы трахыфынущ, иджы трах мыкӏэ мы Урванский, Лискенский район щынэмыщӏауэ нэшыч къикӏрэ куэд ӏекъуэкӏуэ цӏыху. Бахъсэн жыпӏэм исну сыт хуэдэ лъэныкъуэми къикӏрэ хуэдэ дэдеж трагъэх абы щытэмыщӏауэ иджы фӏыуэ абы хэлъыр мыбы ди специалист куэд иӏэщ быжьмикӏи тыншым декӏэ тытох сезым соплъыж быжьмикӏи аджэ ди специалистым демыкӏуэж. Зы больницэм кӏуэцӏым псор зызыфӏокӏ быжьми куэдым ягурыӏуэ. Республикэм и адрей сымаджэщхэм щымыӏэхэм ящыщ зыщ сымаджэхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж къудамэр. Мы къудамэр реабилитационное отделение щеIэзэ сымаджэ инсульт хъуахэ, джалу травмэ, перелом зиӏахэр, зи щхьэм ӏушиб иӏахэмкӏэ е суставу зиӏэу зи лъэгуажьэ, зи тазобедрный сустав оперировать ящӏахэм дадэлажьэу ащ мыбы. Мыр цӏыху я узыншагъэр зызытедгъэувэж отделениеращ.
Ардауду зэпстетхуфэжын. Мис аппарат замлаужгъуаӏэкӏи къытхуашауэ щӏэгъувауэ щӏэтщӏыкӏи мис аппаратнэкӏэ физиопроцедурэ хъущхъуэкӏэ мызахэр псорыкӏи комплексно дадолажьэкӏи хъэзыну цӏыхум сэбэп дагъуэгъуфыну мис мы отделением фӏыгъэкӏэ япэу къызоӏэха мис мыуэдэ ӏуданэщ мыр. Сымаджэ тӏощӏрэ тхум теухуауэ щытщ мыбы. Щхьэж къэс щхьэхуэу къыхэха программэкӏэ дадэлажьэращ ди лэжьакӏуэхэр квалифицировану хэти Москвакӏэ, хэти Ставропольский крайкӏэ щеджауэ мыӏэу щытщ псорыкӏи. Сымаджэ къэс хэхауэ япэщкӏэ мультидисциплинарная бригада жеӏэкӏи врачей тхутихъуу доплъырикӏи щхьэж и лъэныкъуэкӏэ сыткӏэ сэбэп хуэгъуфынуми зыхыдогъэкӏырикӏи итӏанэ хэхауэ программэ разрабатывать тӏощӏрикӏи абыкӏэ дадэлажьэращ. Тренажерхэм теухуауэ мис мыр подвесной системэ жыхуиӏэм хуэдэу зэкӏэрыпщӏэ системэ игъусэу дорожкэ щыкӏи яплъэпкӏэ езым я темытыфу щытым нэгъуэщӏ щытымэ кӏэрыбощӏэкӏи езы дорожкэр лажьэу хуэм-хуэмурэ зекӏуэкӏэ сыт зрагъэщӏэжу щытщ. Мыр дэкӏуеяпӏэращыкӏи мыбы лъагапӏэр хуэм-хуэмурэ хэбгъэхъурэ цӏыхур дэкӏуеяпӏэм дэкӏуеифу иду къэсэж. Мыр степер эллипсоидный тренажер жыхуиӏэращыкӏи мыбы нэхъ зэтеувэжауэ я зекӏуэкӏэ нэхъ захуэу тэмэм щӏыжын щхьэкӏэ мис мыбыкӏэ дадолэжьэж. Мыр аппарат активно-пассивной механотерапии жыхуиӏэращ. Мы сымаджэм и лъэгуажьэ оперировать ящӏауэ суставы зрахъуэкӏауэращ икӏи. Мыбы фӏыгъыу хэлъыр езы сымаджэм хуагъэкӏэрэхъуэну нэгъуэщӏыну къару щӏэмылъу щытымэ. Езым настраивать бощӏыкӏи езым игъэкӏэрэхъуэнущ. Хуэм-хуэмурэ махуэ къэс удэлажьэ езым и къару къыщӏыхьа нэужь езым игъэкӏэрахъуэу ауэду настраивать бощӏ. И уровень нагрузкир нэхъ гугъу нэгъуэщӏу хэбгъахъуэ мэхъу. Ашыкӏи заманкӏэ удэлажьэмэ разрабатывать ещӏрикӏи и къэкӏухьынкӏи и зекӏуэнкӏи сытынкӏи нэхъ псынщӏу зытеувэжыну абыкӏэ сэбэп мэхъу. Апхуэдэу сымаджэм мы сымаджэщым къыщӏэхуэн щхьэкӏэ сыт хуэдэ щытыгъуэхэр къафэ? Сымаджэ здэщыпсэу щӏыпӏэм учет невролог ирехъу, травматолог ирехъу, абдей увауэ щытын хуейщ. Мис абы и кӏэлъымпӏэхэр кърагъэхьрикӏи дэ ди реабилитационное отделением сэбэп дыхуэгъуфыну и узыныгъэмкӏэ сэбэп дыхуэгъуфыну щыту щытымэ документхэр вгъэхьэзыр ждоекӏи направление рагъэхьэзырикӏи къокӏуэ сымаджэр. Апхуэдэу фыдегъэгъуэлъыну сымаджэхэр чэзум пэплъэрэ? Куэдрэ пэдгъаплъэкъым, нэхъыбэ дыдэу махуипщӏ тхьэмахуитӏ нэхъыбэ щыткъым. Сымаджэ узыныгъэ къызбгъэдыхьа куэдым инсульт ирехъу, нэхъ кӏэщӏу удэлэжьэн щӏэбдзэхукӏэ нэхъыфӏу сэбэп хуэгъуфыну щыкӏи, ауэдэ сымаджэхэр нэхъапэ зэидгъэщын дыхэтщ. Илъэситӏ дэкӏауэ щытымэ, ахэр тӏэкӏу нэхъыбэ щыпэплъи къохъу. Мис ахэр тхьэмахуитӏым нэблагъэкӏэ поплъэ. Мыдрейхэр тхьэмахуэм и кӏуэцӏкӏэ зэдгъэгъуэлъын иужь дитщ. Езы инсультное отделение жыхуиӏэ республиканскэм щыӏэхэм, городской щыӏэхэм занщӏу кърагъэкӏыу къыщагъакӏуи къохъу ауэдэ. Я къеузым елъытауэ махуипщӏым щыщӏэдзауэ махуэ тӏощӏрэ тхум нэс щӏыдогъэлъ. Аппарат функциональной электростимуляции жыхуиӏэращ. Мыбы электродхэр кӏэрыплъхьэу езым биологическая обратная связь жыхуиӏэм хуэдэ иӏэу. Мониторым велосипед тест хуэдэу къегъэлъагъуэ, мышечная группа мылажьэхэр стимулировать ищӏу электрический разрядкӏэ мышцэхэм тыболъхьэкӏи мылажьэ мышцэхэр зригъакӏуэрэ стимулировать ещӏ. Заманэ тыбоуфэрикӏи сымаджэм лэжьэныр иуха нэужь езым къытредзэж сыт хуэдэ щӏылъэныкъуэр нэхъ мылажьэмикӏи дэбыкӏэ нэхъ дытелэжьэн хуеймикӏи нэгъуэщӏынумикӏи ахэр нэхъ къегъэлъагъуэ. Ток разряд ептын хуейр нэхъ сыт дэпшеин хуеймикӏи нэхъ цӏыкӏу пщӏын хуейми тыбоуфэ. Тренажерхэм тевгъэтӏысхьэхэр нэхъыфӏ? Дэ инсульт зиӏахэр, травмэ зиӏахэр стхэр щӏэдгъэлъыр ахэращ щӏэлъыр. Инсульт иӏауэ, инфаркт иӏауэ щытмэ инфаркт иӏам и хьэлъагъ зэщтам елъытауэ мис сымаджэм доплъырикӏи
ди себеб дыхуэгъуфын хыдох. Инфакт зиӏам нагрузка нэхъ мащӏэ ептын хуейщи, нэхъ мащӏэкӏэ долажьэ. Мыдрей нэгъуэщӏ осложнение жыхуаӏэм хуэдэ нэгъуэщӏ узыфэ куэд бгъэдэмылъу щытымэ, нэхъ хъыбэ нагрузка ету дыдолажьэ. Мы аппаратхэм къынэмыщӏ щхьэж зэрызу инструктор ЛФКхэр физкультурэ ирагъэщӏ. Абы къынэмыщӏ массаж, иглорефлексотерапие, мануальная терапия жыхуаӏэхэр щыдогъэкӏуэкӏ. Сыт къоузу къыщӏэкъуэлъхьам сымаджэщым? Сэ коленный суставым артроз. Сыгу операция сэнщӏа Питер. Абы сыкъикӏыжыр мыбыкӏэ си врач-травматологым прописать служа реабилитационный центр, себеп учреждений такого больше не. Уи узыншагъэм дауэ сэбэп тхуэхъу къапщӏэрэ? Уи къызощӏэм слъагъуэр къысхуэмыгъэшу дыслъэгъуащ. 80% слъэгъуащ си лъакъуэм къагъэшагъэр сытхьэ иузхэр увыӏащ, нэхъ увыӏэ, бынэм щӏикӏ, лазеркӏикӏ, обрабатывать ящӏэу ар езоплъ. Кӏэ дорожками стетщ, зы бынэм щӏи зами массажировать ящӏу лъакъуэр тэмэму агъэшу зэрыпщӏыну ари пащ. Зы процедурэ махуэм щыт процедуры бгъэкӏуэкӏ. Сэ операция зращӏрэ мазэ хъуа зэрыкӏуэжрэ. А мазэм иужькӏэ мысмэуду так мащӏэ так къэскӏухьу, башитӏкӏэ къэскӏухьу щытати, иджысту зы башкӏэ къэскӏухьу щӏэздзащ. Дохутыру улэжьэфын щхьэкӏэ сымаджэр зыхэпщӏыкӏыу ипӏэ зибгъэувэфу убгъэдэтын хуейщ жаӏэ нобэ дызыхуэзахэм. Апхуэдэу мы сымаджэщым и лэжьакӏуэхэм ӏуэхум я гур хыхьэу, я лэжьыгъэр кӏуатэу, зэрылэжьэн ӏэмэпсымэхэр яӏэрэ я щӏэныгъэр хурикъуу илъэс куэдкӏэ щылэжьыну догугъэ.